মহাশিবরাত্রির দিন এই শুভ দিনত আমি আই পোৱালি ব্ৰিজ ওপেনিং কৰিবলৈ মুকলি কৰিবলৈ আজি সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। মই আপোনালোক সকলোলৈ মহাশিবৰাত্ৰিৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। तामान गोनां रायजोफोर, गोलाव समनि मोनसे हास्थायनाय, गोलाव समनि मोनसे जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांनानै दिनै जोङो मोनसे मोजां थासारि सोरजिनानै लानो हाबाय आरो बेनि थाखायनो आङो गिबियावनो बे दालांखौ लुनो हानायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो साबायखर बावो आरो लोगोसे जोंनि गासैबो दैदेनगिरि आरो रायजो राजानिसिम साबायखर बावो जे दिनै गोलाव समनि बे हास्थायनायखौ मोगथां महराव मोननो हाबाय। जों बयबो मिथिगौ बे साहा ओनसोलनि दैया जोबोद दाहाराव बोहैयो। दैज्लां बोथोराव साहा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा फारसेनिफ्राय फारसेजों थांनायाव जोबोद उसुबिदा जायो आरो बेनि थाखायनो बे दालांनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै दङमोन। दिनै बे दालांखौ 69 कौटि रां गारनानै प्राय 1 किल'मिटारनि खाथिफ्राव मोनसे जोबोद मोजां दालां मोननो हाबाय। दायो बे दालांखौ लुखांनायनि उनाव बे फारनैथिंबो थानाय रायजोफ्रा थांलाय फैलाय हान्था मेलाजों लोगोसे बेफार फालांगि खालामनाय, फरायनाय गासैबो हाबाफारियाव मोजाङैनो मोजां मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजानिसिम आङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। दा मोनसे गोनांथि दङ, साननैसो सिगाङावल' बुंदोंमोन जे मोनसे आरोबाव दालां नांगौ लांकार दैनि सायाव। दा बे दालांनि लांकार दैनि सायाव दालां लुनायनि प्रप'जेलखौबो बानायगासिनो दङ। आं मिजिंथिदों बे लांकार दैनि सायाव जि दालां नांगौ बेखौ थाबैनो लुजागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेनि थाखाय जोङो MP, MLA, BTR सरकार गासैबो जोङो नाजादों बे दालांखौ जाहाथे थाबैनो लुखांनो हायो। আমি যোৱা 1 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জিলাতে বিকাশ যাত্ৰা হিচাপে বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰা হ'ল, বহুতখিনি আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল, বহুতখিনি আঁচনি মুকলি কৰা হ'ল আৰু বহুতখিনি নতুন নতুন আঁচনি ইয়াত লঞ্চ কৰা হৈছে। আমাৰ কাৰণে এইটো এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে, অসমৰ এটা নতুন দিগন্ত আৰম্ভ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন অসমখন ভাৰতৰ 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিয়া, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দেশ হিচাপে গঢ় দিয়া, বিশ্বগুৰু হিচাপে আজি গঢ় দিয়াৰ যি সপোন এইটো বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আজি হাতত লোৱা হৈছে। আমি স্বাধীনতাৰ পৰা কেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ এটা সময়তে আমাৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব, এই আঁচনিবিলাক মুকলি কৰা হ'ব হৈছে। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি কাহানিও অসমৰ ৰাজনীতিতে হওক বা অসমৰ ইতিহাস